Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba AL Hack ubade unong mi khmat jong ka penthor umkhra constituency nakaseng BJP ulai thu bula pha dak sithi sha menteri rangbadu kari Narendra Modi hak khatwai teri gubnai nai lor arajar arpuar halor ka jinghap jong ka tunum pelun ka ying dor bar thawan bethamai ka jalla ka badan hamau diang Uba Hack ulai thu bahan rai haduk menta umpat yu jubab AA Satya halor kani habakali halor ka jubab uba Metbah lingdo ubade ulam phang gaying dor war thaw an ke jilla badu bade ru chairman jong ke HPC halor ke jingbam tip jong u ya jing Ïadei hapreng ka IIT Guwahati barki kontraktor ke bala pentre ke ying dor bar thaw an ke jilla na kaleng ba hek ula ong ba kata ka dei ka bamla banlong namar kum ulam phang hi ubade u chairman jong ke HPC wala baro ke jingtre ke jingta kim dei bala pentre de ke ying dor bar thaw an ke jilla hendai bala pentre de PWD building hendai ko mu chairman pan Udi bantip ya ke balong bat ke balaja. Pigato wala depto ya kani ka siti sha u Prime Minister jungi Shri Narendra Modi ji haga shitrik September arpo arga pha ya kani ka siti sha Port Delhi. Wah. Ade bang lapa ini siti ngaklampat yo ru ya ka reply nang kai na bulan September la si na karwi tarik September. Di mentala jandap si benai nang pat yo ru Tolong hadap mentang pipadio ke jebab hai badai berda katu. Pipadio jebab. Tengi iruk menin kesengin agak yang jong lampang yang dorbar uang ba habakli ha badai berketua ke jingdon ke Ïadei jong ka IIT Guwahati bat kitu ki atli ki farm ki ba pentrai subkontrak ya ka yang dorbar hang tai uang ba tip ai ya kata tapi dan iyo benang hawe kan pi kata hi tingar lapuli itu ke jingtho jong honorable speaker bom menam TBA de ka bamla lo nomor ba speaker hi udi chairman jong ka high power committee te baro ki jingtre ki jingta hoj la da kam executed de kam la da kam execute da ka assembly executed da ka executing da ya kam da ka PWD building Henry chairman hi jong HPC high power committee tip ka berkai balong wajah utip ya tender la ai shaka Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Limited ki bla tap itu tender itu sawut ki tenderers Shri Gautam Construction Company Ltd nanta ka Badri Rai and Company Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Limited berkeshiva enterprise di kini la ai yang kena kontrak haga ketua Uttar Pradesh mo Nigam Limited. Hadin baga dia kini napo kaniga hiti ke ba ki maki pade napo Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Limited ki khat pade saka kam sub contract ke ba dia haga arb sautrik bunai bopra arpo ar ya kani ke kam ki khat ki ba tap ki kata ki de jong Badri Rai company Shiva Enterprise but Sagway ru de Badri Rai Construction Private Limited. Bah, uni Badri Rai and Company kade ka firm ki balasha disqualified haga first tender. Or bukan di tender. Ki lo kimlong kilalong disqualified haga technical bid and also haga financial bid. Tik ba penlengo apa dingi ki ba bon bakumno pade ba ka sarkar. Kadang sya pade yang ni kam ba execute da kata firm ka balasha disqualified. Teta nageleng jong pi trai pin dawan man panjing sai ha badai berkan. Ngila tho ko pi ngila fa Prime Minister berkhoi. Ini ding tho. Ngila alun ni details berkhoi meno khat tender, meno khat sub tender kita berkhoi ngila de bain no. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.